UMLA ke Shillong South Baksan Bor Shulai minta kesngi ke arpu pratrik uleber ulabuk mau nong rim na ke benta bente ki arteli ki cultural center ha ke jingmang pisa ke basau point not kendai kelur tingka kini ki cultural center ki ban sedang no ban pentre ki di kawai ke kenjat football ke belamang ha ke jinglut ke ba R point not san kelur tingka mat kawai pat ke di kamadan laban ha ke jingmang pisa ke ba R point not lai kelur tingka. Haki program bo mau nong rem hakani kesngi laya dan lang nadu kinong ilam shnong jong ka kenjat football mat kumju ru kinong ilam shnong jong ka madan laban mat habakran haki jingalang ubaksan bor uloong baya kini ki cultural center enshna hakarukam ka bapaka bha ka banlong nadu ki jakalong jingalang ni dorbar mat kumju ki office trekam jong ka shnong kumju jong ki sports club samla bat jong ki senglong kemi na lor kiwe kiwe. Wow. Government of Meghalaya, laying of foundation stone for construction and development of cultural center at Madalaban, Shillong. Akaba kumula ongi ba siya ipar kana community hall kalau siya akaba hoy kalai jik sekri la bun oslam nado ki por yung iba Anthony Bangwa Hingley kumunong kerjaan ujung i at kopor ile trailang dan regum kajuk ke pemerintah kadang community hall kalai kudam mga kudam kumulay yung community hall and it's a cultural center kaba kiwi snong hasil teluk yung kari hasil jadi akiyo daki hall ki balong kajuk ke pemerintah dibendon yaki jaka bar kiba internet kiba don tiles kiba kuat kiba suba pinyo yaki conference room kiba pio bani song jingalang badet kinton ki office nakapata jung seng kenthei laga jong ki kamera jung pudine tray kam ko ki seng kenthei jong sports club kinton ki rooms hakaba ki adon laga jong kamera begini ya pelong meeting begini terekam kumju jangan seng samla kindon laga jangan rooms kebagilan ngesong menbu gitar bagi along meeting begini ya selok kam no benda kabahakatnya tak imlang sam salang batkan longru ka center kabah buk kabahe kabah pilang pelong jelang di bahe pilang pelong ni di jele akai lesi mok mo boy Christmas ilang kijile kaya ke bukin shot kini kemen kan stitch ke biang ke pura ke biang ke screen ke biang ke lighting system ke sound system ke biang kum gajuk ke pemerintah ini yo kita facilities boro but a constituency yo jonga rajin boro nilai yo lo a constituency ke bayar ke jonga boro nilai yo lo yaki cultural center ke babit ke biang ke gajuk pemerintah ki modern cultural center ni kita ki yeng palba yeng dorbar teka perang sa kadi setengah ni apa kerja football ka panginang ya ka whole system nani ka system ka barim teka kadi ki jingar ku jungle daga ba ngalaya trei rengkat bakasnong ngala trei borba daga jingar ku ji roy yang markeliang bat ngaru kam simlo ko sdiu hi ba sorkar kan ai hado Arpur sanlak tengka, kabisa kepala he, Arpur sanlak tengka, kada kepala cenat adu kata takkan kan he, kan niar nang nesa du satai, tapi dak ladep kan kepala cenat, pat aku cukup puar, rumah soban ai kubele ya pi baro pada kador bersenong de gejeng trai gejongpi, ban ai kubele di trai jaka, nang te na puar, badan rep hadu hang na puar badan kapa baru na piu beli mukutu yepi nomor beli ke bape cengai ngila banora yang surok atlis ka truck 407 ki pick up jala ban poi hadu hang ne apa manan bapen kit ki tiar gitar ki mau tiar gitar ki ding dengkap ki jopi bat kunjuru kan yarap ru ya ki official jong ki department ki baper abu dan ki program jong ka government laga deka health department abu kawan banai ka free medical camp banai dawai ai ban suara ai ki lung ban cek banai dawai ban cek mo to abdilan program boro chata ki aban penihar ka tiar jong ki chati suruh morot surok
ya pikir pada kita nang tina surok lagi di gidawai lagi di gidudu kita ya kita surok pada kecat aduh ne te kunju lah for election ru mission ki behe kita juga official bagi non bansa bantia hak penher hang depo surok maran rit ya wanra kecat aduh ne po maran batia bantia mir ru kinong abadun election kini kinong penyak election ki officer ya bantia mir Karena komiti hor kalau pateng-teng ngasihkan bahasa Ibar di Solera. Pagi-pagi ipiang letip top pipikana di Jakalet or Ibar di baru kita sekoi go papiang nadong sedong nilai hagi yang ne kini ke official ki habib kini bansa nombor kedon ki EVM ki mesin kita rekam di bandon bet pet kinom dia yang lagi di Solera empat bagi ding bumpiang ki Jakalet Bar bumpiang ka kita jabo kejaban dan next kami gara-gara kita juga hujung boleh ke next election kan serong daka kan election center ke tip top